mutega amatu murikize kandi mubuze. Ekiganiro eki kitebekanisiibwe kwenda kumanyisa abature b'e district Kozire nebyeyorekyerire kukora hamwe no kumanya ebyetaago eby'abatura biine. Murikize enshonga zaabo ezikubashasha oburyo woine enshonga erukurumu woine enshonga erukurumu ekwatende ebyamagara by'ekikwa ryaha naija kugigarukamu nitukituyame nk'abebembezi abakushitama mu office ka ayiguru a district okumanya obundi ebitutakwetegereza ebirikuba biri ahansi bashasha. Mbwenu RDC n'omulimo gw'omuhango n'okukuratirira enkora y'emirimo ya gavumenti. Mbwenu erizooba ntwire ninkora omulimo nanyinyishira ngo munkwase twechekingi tukozire gye nka gavumenti hariho ukikuburamu. Abatura borekirwe b'e district Kozire kwonka hariho ebitakakozirwe. Amasomero igana 96 aga gavumenti kakatunga capitation grant ninga UP funds kuraninga emirimo y'ebyezo by'abana emizano y'abana repair and maintenance na facilitation of head teachers travel twarigayokwe pazo secondary schools nabo twabahereza gona ga secondary garukunuya hamwe na technical school yitemwe ya biziringiro Kombeka staff house rwakakwenda erimu abashaho nigira barwakakwenda muterengaro ahubwo kuba n'ikintu kikuru munonga. Twayombeka staff house Ruborogota twiza twayombeka maternity ward Ruhira. Zineza abarema batungire sente umwaka ukuhire government bahire emitwara 5 ngo bagende zibayambe kukoze sente zibihireyo ahabwo burema bwabo. Aha nsonga y'enguuto erikukyera kuteganisa abatura abebembezi borekire enguuto ezikozirwe n'ezorekerirwe kukorwa. Enguuto ezakozirwe ana ICRP aba bananka abamisi production esikuza kukorwa production officer naza kubashomera amazina gaki gazo bonge kindu kumanya ukiki babemba rondaki contractors. Scheme ya Kinyara muri ryango wodi yahwa kandi abantu bariyo nibakikozesa. Twayombeka scheme twahunduza scheme ya Rwemango muri Kabuyanda sub county yahwa abantu bariyo nibakikozesa. Abatura nabo bahirwa umugisha okugira bagamba hanshonga y'obuhereza omu byanga byabo. Obu bariyo batubinga omutawuni nkangu trade order tibatwira locations z'ebintu ebyo. Omuntu ayina kasito omutawuni bamwikiriza shoro mushoro kura una kasitoha bakimara mubingisa HT aha veranda ye kandi aha baraza hakushishura rent. Ekindi ekyafayinzi nanyina mutawuni kaya kati mu Kabuyanda hari esente kokuna nachoborire omuntu fine zo nziteko kubaho ahabo kuba ntwenda kuzibera abantu nono zibera abantu kore kigwire bakumanye kishitire konkeje fine wakishashura tawunkara kanchena mwetera ushimikono kitunyara receipt. Eshazero hona rishikirwamo abanyishengero b'ekicweka eki. N'abandi tukuvuga no muhanda umuntu akakuhereza accountability no byakuye bitwarengahi ukacyamani you have a budget irimo kuba mugine buri mwaka nakawo wawe na n'abakozi batayibitu muriyo no mutuhereza accountability itobanda mu kuba n'umukorera ibitu nyo nasima leadership nasima accountability kandi na mnonga nywe kinani yenda abaramuzi kubaho abako abantu bitu baburi izoba nubagumirwa koti nebabera koti babera koti kandi hatu no kuribuze bitungito ka members ba parliament nibatubuze ndanga muntu ngunezo kushashura mwenu wareba abana hatu kibuze cyo kirya. Ebiganiro nkebi nibuhwera abebembezo kwanjurira abature bukozwe nebyorekerire kukorwa kandi abatura nabo bahebwa kagisha okugamba ebiru kubashasha. Gasha kwa Felix Nduhura.